na po changa tek cho rangya tingchu la beta te rangya minister Daniel pana tingchu la beta te rangya pana bi te go apo chang da zai na sum lagra ani go ra kyang la ching pe hai ngau lang pana sum ga ani go lor ni lagra ba pana la go ra ja ni po ta te chu ra hang ga ra da ga po hi je pe pe ka ra te na ka le te je ina ka kulum da pe ka ra de te na mi mu ni ma ke na kulum da kulum de ra no ni ra pe Kung mana kan ya bana pui se bambara pe tingwang nang ko memi de gale ning piri kum re ya u sang bu nisui be ka changi golden jubilee ni dara hangdu panu ifisi promotai dum himreu kuna bamba zai ragu rui kan si ba si ripat kai be mai hangga pagana ninguiza sat kai be peuza dongara dewai zibam salau eiza milung set ba zai milung pom ba zai mirata ba zai kakateng da zai sakan siabram ba zai katin kiza ninguidalina saukam nizulo zai ketkelka hung siza renno siza krista kana rana ninguiza lun kai be kum ja ketza lun sis kum lau ja di ba kan ta te wang ka chuna hi wai gulai apo tungje PYF Golden Jubilee celebration sis bambra begitu sumza la pakar abloga Reverend Daniel Nema area pastor the pastorate Reverend Presbytery CHT Synod na the penazai ruikansi zigna Presbyterian Church Presbyterian Youth Fellowship Tungje Gospel Golden Jubilee gu si bamranga zai rangi di bamranga sunaga ina aposa la panai daza rangi di tritang bamno sabe Reverend Silung Bam Penma la pe Reverend Daniel Nema area pastor zai la betna mi puye ze kai zat set ke kro zikna
Tungje mgu golden jubilee za te chu sapani za matu tu sudo aga ifisina ramgum za kesiabe benai kemui begina nyetu kangga bagat sang slow bacepa karena samti mina kani begum za ai pau za rada gana ke celun sibe benai reno ciza krista gana harana niza hungum ke ku hum begina anu za pam alai segum za ai pau sukang kangau begia te tu sapai pam za mau map gutu ni lungga kenai besapai pam rangga anu inte na prega beza inam garat le sunaga kakulum na pera we kulum le ulang negara ni dis pam rape oh bisa maga pugura kya namen te namna huase ga pam nemisui za na gwam pe nga ki ba si pam raga sunaga kango bugudu concepta za na pi pam chukang za anuina wang rape go ningzigna te chu sapra kya namen te nama anuning dam nam daga tin mang sang uta pam no
I souvenir ke pambe kya takara. Right now we get Presbyterian logo souvenir Golden Jubilee of Presbyterian Youth Fellowship Tungje, Dreva Presbytery. 50 years Golden Jubilee, 1975 to 2025. Isaiah and PYF Tungje bena souvenir. Chi sebab berasa lupa kali. Nasa cina harada kata lupa bera. Hai mana ni? Không sampai ke dona. Ini lah boleh pergi ya. Waktu saya kerja, macam yang kecil. Pas kerja, macam kerja. All right.
Reconsider the